ngasi phong tungan manipuri se phong singdagi masum thokiba thodowa thok singdagi maroibi I pausing miyam da thamjagi ahanbada matik chaba document yaudaba illegals migrant singdagi section ngai oi governor Myanmar gi irang asina maram moiduna lamdam asida ngamkhai lana sangchilakliba miyoi singasigi sangjafam pinaba lengana yamna kana honari adumapo matik chaba se sang amata yauduna sangchilakliba illegals immigrants singasidagi section ngai oi haina manipur gi governor Kumari Anushya Uikena Fungtukre. Governor na ngasi more da satune integrated checkpost yingsin bi khongsat kamari laina district levels officer tuan ba CSO lusing amasum miyam ga punna khana naina bigi mi pamama ICP gi auditorium hall pangtukre. Governor na makata na hai Myanmar haujuk oiriba phiba masi yamna kudong thringa oiba mani masida Myanmar ga yumlo na bada leiba more gi miyamna su section na leiba mathautai India se democracy sat leiba moiba maramna miyoibi gi hakki damak yamna kana honari leiba mani maram masina ngam khai lana sangjafam launa ba sanglakliba miyoi singasi sangjafam pina ba lengana yamna kana honari aduma pu si sang ningthi na yaudana sangsilakliba illegal immigrants singasi section ngai hoi asiguma kya su yengsna na istelengana cabinet subcommittee ama CM duna thamlabane maram masina khudong sa da ba singasi athubu da koklagani haibi thajabale Governor na makata na hai Moriasi lalon itiki yam na maruiba madi Maitai, Kuki, Pangal, Nepali, Naga, Tamil amadi atai furuk kya puna khundami na mapamani asiguma maphamasida thengnari bu khudong sa da basi award apa singa si mark makedi gisu state amadi center lengak ta marik sumna pukatkani khongsat adura Tengnopal Assembly constituency gi MLA amadi minister Letpa Hokip DC Ranjan Jumnam Tengnopal gi SP Mangasub Assam Rifles ki CO BRTF ki Colonel Nasingba Marueva Mui Kya Saryaki Loinana Moregi Tuan CSO Sina Governor Memory na Pishan Ken Supaush the Fundurakli Makasa Tarapoina to Papa Madana PM Modina Thiruvananthapuram dagi Kerala gi Ahanba Vande Bharat Express train lam thak rehadi Prime Minister Narendra Modi na Thiruvananthapuram dagi ngasi Kerala gi Ahanba Vande Bharat Express lam thak re Kerala da Prime Minister gi khongsa ki neni subuda mahna Vande Bharat Express train adu Thiruvananthapuram Central Railway Station gi lamthaki ngasi lebaku konumita Kerala gi konungadura Prime Minister Narendra Modi na thunglakibada mak yamna taran okhi express train asi yauna project kaya murum hawdokna ba masu tharom kaya yauna ba mahna mafamasi thunglakibani Kerala gi Governor Arif Mohammed Khan Chief Minister Pinarayi Vijayan amasum Thiruvananthapuram MP amasum Congress lusingba Sasi Tharuna Thiruvananthapuram airport tamaku okay mapamasida gi railway station adu satpa ma gi khongsat adu maku taram oknaba lambi sing adu gi paring na miyoi lising kya na paring lengduna leibaga loinana road show amaga manaki maki convoy du miyamna lai sai tharaki ayuk pung tara makhai da railway station adu gi platform number 1 digi Vande Bharat Express du lam thadringi mamangda mangna train adu gi course amagi manungda school angang mahiroi kangbu amaga warisanaki train adu gi manungdi school mahiroi sing adu gi warisanaki baduda Chief Minister Pinarayi Vijayan amasum Congress MP Sasi Tharur su Prime Minister Modi gi laminaki Vande Bharat Express asida state ki konung adubu Kerala gi awang thangba Kasaragod district ka samnahan gani masi miyoi kyan state adu gi Left Democratic Friends LDF government ki lines kauba asoba semi high speed rail corridor adugi alternative amani haina laune Vande Bharat Express as Indiana masana sajaba semi high speed self propelled train set amani anisu pausin makatana fungdurakli amarumdana mobile phone pokhai bad nupi masa ma sikre Kerala gi Thrissur Sahi Nipan Surabi Nupi Masa Manamak Seasonary mobile phone adu pokai rakhi bada sikre ngasi police na phone dokre Kerala gi Thirubil Bamalada Laibi Aditya Srina mobile phone adu season rakhi numidang namang na phone adu season ri ngai ningthoka bagi numidang pung tara makhairam tawada maki mamaida pokai rakhi bin haina police na pawg agency Press Trust of India na phone dokhi Hairba nupi masa adu maphamadu gi school da class 3 tamliba mahiroi amani police na case ma lokat krem sum thizan bagi thaba sathari soiri amaromdana operation Kaveri Indians saniga humdraga ni pani ahanba khutpu ama erang thokliba sudan dagi Saudi Arabia gi Jeddah da puthorakre army ga sakti leraba paramilitary force nga khothokna duna akanba erang thokliba sudan dagi maphamduda kangauna duna leiriba Indians singa dugi ahanba khutpu ama ngasi operation Kaveri gi makhara puthorakre Port Sudan gi punamiyo isani ga humdraga ni pani khutpu ama Saudi Arabia gi Jeddah gi dama
INS Somedar Puthoracre and Ministry of External Affairs ki Wangloya Manafondrocre. Indiana Sudan Operation Kaveri Okre. Evacuation Gidam Indian Sanwaram Port Sudan Tunkre. Sudan Kangaunaduna Lady Indian listing a home Puthorana Indiana Operation Mahokran Su MEA and Lapuki Bigi no Gimatun Puthorapa the Hokivani. Indian Singapur Maduri Puthona Bataba, the Minister of State for External Affairs Bihi Murandans na supervised okay. Indian Sing Puthona Bigidama, Sudan Indians Air Force ki plane name sum Navy ki Zahas Thorang Tautuna Tamline su government from the crack. Housing Indians Air Force C-130 Z2 Jeddah Ahanba Ngaidun Lady. IMS Someda Port Sudan the Tunkrian su statement amanasu Hana government Nike. Indian Hana Saudi Arabian city Jeddah heavy lift military transport aircraft anitamkre. Sudan gi maroi bi hitang pamama the Navy ki Zahas amsu tamkre. Sudan gi mapam kya house lady bi Indian citizens listing ohum hen bigi safety gi dama government na kana hotnari hanisu paus da sumakata na su fongdorakli. Makasa tarak poina to papom na nupi masama ikai kum na bamangan bikiba miyoi sahi tara gi fadok pikre. Ngasi dagi ni sahi mga rongi mamang kumza English nga ni taraga ni pani August kun nga mga ginungtilda thawal kyam babu kai tel thongkhong dagi namdu na farga pukibani haiba matam du masagi sai taraga tre rom namak shukivi nupi masama bu ikai kum na bamangan biraba matungda mathangi numit August kun nga truki numidang pung ni palom tarakud uripoki maphamamada hondok lambi haiba thawdoki matangda police na lokhatba case ki oil satraba matuna thas ki kun nga mari da mara lai reduna conviction pikraba na ama ko na sahi tara fadok pi hiba roina lupa lising ani gi sanfam su fine oina pinna na bakhan khairi ngasulam pel patal liba fast track special court number 2 Manipur gi just CIS Brajasan gi court sata khiba sentence year ni gi matungin sahi tara gi fadok pikraba naha adugi maming memengsa allies thangtin sem khongsai allies sanathoi allies thoi allies boy sem sai kungatre apokpa ito khongsai allies dongta khoi Kangpupi district ki cycle subdivision gi manungsa na NZ phainom village tini ngasi court asida maki sentence hearing bangtoki with prosecution gi make special public prosecutors moirang them raisana lekpi eduga maki make dina legal aid council P Tolenam sum and Jameson M Premsanam sum as Rajiv Kumar na lekpi ko na party ni maki council sing submit torok buapam sing tarba matung na makpo IPC gi section 366 ki makada sahitara phadopi hibuga loina lupa lising ani gi senpam su fine oina pi na bakhan ki aduga fine gi senpam si pidragana maki phadoki matam tha ahum sangdokana ki serasiga manana pokso eki section 4 gi makada su maki maku sahitara gi phadopi hibuga loina lupa lising ani gi senpam su fine oina pi gadabana ki loina hari senpam si pi bangamdragana maki phadoki matam tha ahum sangdokana ki adomena maku tungan be section ani gi makada sahi tara gi phadok pi rabasu phadok ani sigi matam tuna satkane hari loina victim nupi masa asida proxo act 2012 ki section 33 clause 8 ki makada lupa lakh tar ki sanpam su compensation oina pinara bakhan ki loina na asina case asiga mari loina jail laikhiba numit singdi ma ki phadoki matam dagi kom thokani haike na spouse na makhata na phongdorakli makasa tarak poina to papom na congress na power pai khrabadi pamnaba thodok sing yamna thokani Amit Shah Karnataka Legislative Assembly Mikal BJP na amu hana mai pak na BJP no lusibu lenga ama soidna semangam ngene haina Union Home Minister Amit Shah na phongdoki baga loina karigumba laibak thibadi ki Congress na power pai khrabadi state asida kangluk naiba thong kya soidna tholakani haina phongdorakli Karnataka gi Belagavi district ki manungsan ba Teradal da pangtukpa public meeting amada wangang laduna Union Home Minister Amit Shah na wapam masi phongdoki baga loina makata na haihibada state asida political stability amal lehenba miyam na pamli hairiba asi BJP na tana atop party matana thaba oina pangtukpa ngamloi anauba Karnataka ama semna honabada state asigi miyam na BJP amu hana power sinaba mathoktai Congress ta power sinarabada state asigi mangnaba honabaga sapmanai haibisi miyam na kawroidabani hairi Mana makata na phongdoki bida Congress na state asida power pairak labadi corruption gi sang yamna wangkhalakani miyam na tangdu loita na hingmang hamlakloi Congress na mathang thara pangto kudriba mikhala sida sauna mai pakani haina thajari BJP ga hana gi lusing bani haibadi hana gi minister Jagadish Shetar amasum hana gi deputy minister Lakshman Savadi party sida gi toktuna Congress ta yaukre adubu makhoi ani na Congress ta yaurabasu BJP gi mapangal son than mading amloi maramdi Congress na matam pumri state asigi maruiba community ama odiba
लेंगा कम्युनिटी बु इकाई पीदुना लाखली अमरमदा जनता दल सेकुलर कांग्रेस न मतेंग पांगसिन बीजेपी माइथीब पीना होनारी सीट खरद कांग्रेस अमसुम जेडीएस न बीजेपी माइथीब पीरबसु बीजेपी न लुसुम लेंगा स्टेट असिदा अमुहन सेमगनी हाइबसिदी सोइदरब वाफम न हाइनसु मकातानसु फोंदोरकली मखा सतरक पोइना तो पावमना मैट्रिक एग्जाम थाबा फंगहौद्रबसिंगी हियरिंग सथगदौरी मतम सान ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थाजिंदबन मरम ओइरगा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2023 थाबा फंखिदबगी थाउदोक मरी लेना सेमखिबे इंक्वायरी कमिटी की हियरिंग लाखनिबे अप्रैल 23 अमसुम 29 अयुक पुंग 10 नुथुल पुंग मरी फावबा लंफेल पात लेब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एस चेयरमैन इंक्वायरी कमिटी का ऑफिस पांगथोकने हाई मरी लेनब महिरुसिंग पेरेंट्स गार्जियन अमसुम अतई स्टेक होल्डर्स मखोगी ग्रीवेंसेस सजेशंस ऑब्जर्वेशन प्लेयर्स पीरीब इंक्वायरी कमिटी की मांग पुखट यागने है इंक्वायरी कमिटी की कन्वेनर की सिरोल खाली अमरोमदना नोंगानबगी मिंग थबक नत्रगना कंपेशन लौरoi मरा लेब मियोइसिंग लेंगाना मतिक चाब सैराक पीबियु अपुपी हौखिब फेब्रुवारी 13 थोखिब लेबक थिब थाउदो अमदा थोक्सम सोनिया कौबी नुपी अमग लोइनना सेनापति द समिनखिब अकोइजम नोंगानबे एलाइस अगिंग मैते लहुलुप एनएसएम आईएम ग लक्तुनरग हाटखिब मियोइसिगी असुंब लंगला लंजिन अथुब मतमन लेंगाना पुथोपियु लेखिद्रब नोंगानबगी मिंग द एस ग्रेसिया कंपेशन नत्रगन इमुंग मनुंग लेंगाना थबक पीगनी हाइना हाइरकपदा यसिनब ngамloi मरा लेब मियोइदो अथुब मतमदा मियांग खंग सैराक पीबियु हाइना नोंगानबगी अपुपी अकोइजम शांतिबलाना पाउमिसिंग फोंदोखरे वाफम मणिपुर प्रेस कपता पांगदोखिब जेएसी अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ एके नोंगानबे एलाइस अगिंग मीतै को कैथल कोंजंग अवांग लैकाय अमदि तोवान तोवान इमालुप तरुन सिंदुना पांगदोखिबा पाउगी मिफम अमदा लैखिद्रबिगी अपोपिना फोंदोखिबनि ngasi पांगदोखिबा पाउगी मिफम अदुर सरुक याखिबि इमालुप सिंग अदुदि कंगलामै पोइरै लैमरुल मैरा पाइबि अपन मलुप सालाइ नुपि अपन मलुप अमकिल इकल वासदेव अमदि वामागी लुसिंग इमासिंगनि शांतिबुलाना मखा तारादुन हाई थोखरिब थाउदो नुमिन अदुर सखंगदब मियोय अमना फोन की खुथांगना माकी मचानुपा सेनापति कुदोंथीब थाउदो अम थोक्ले हाबिगी पाउ फंगलखि माका थबक तौमिनदुर नुक्सी चानना लोइमिनखिबि थोक्सम सोनिया की गरीद सखरगा एनएसएन आईएम की मोजेस अमदि स्टेफेन कौब मियोय अमना हाटपनि हाइबस खंगमंगमखि थाउदो अदुर नाकोइनना सेनरी बकांगपुपि पुलिस स्टेशन की एसपी ना थाउदो असigi matang ngasi फावबदा मियाद असिगा मरि लैनना लंगला लंगजन अमत पुथोप लेथ्रि थाउदो असिदा हाकथेंगना सेनरी सोनियानसु मियाद असिगी matang वाफम अमत फोंदोप लेखिद्रि फेब्रुवारी 13 थोखिब थाउदो असिगी matangna सोनियागी गरीद समिनखिब माकी मचानुपाना मरम खंगदन सीदुन लेरब मतुंगदा सोनिया अमदि माकी गरी एदु नुमित 3 फावबा पुलिसना फगतबसि करिगिनो हाइनांखि लोखराबी अमनि हाइना थावि उसितबिगी थवोंगसि मखातन सथबिगी नो हाइनसु सीख्रिब मसागी मिंगदा कंबेशन अमदि लेंगा की थबक पीरगा मियार असिगी ओरोइसिन पुरकप इमुंग मनुंगी माइकैदि यारोय हौजे हौजक जेल लेरिब मोजेस अमदि सोनिया बेल थदोक यारोय लोइनना एनएसएन आईएम की स्टेफेंसु मियार असिगी मरि लैनना अथुब मतमदा फगतपियु लेखिद्रब मसानुपा असिगी केस की मतंग मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नंगथोम बेरेनगा जेएसी अमदि इमालुप सिंग वरी सानदन केस असि थिगनबा एनआईए द सिनगने हानि थाजब पिरखरबसुंग असि फावदा केस असि एनआईए द सिनद्रिबगी मरम करिगिनो हाइनांखि पावगी मिफमदुर सरुक यारदुन इमालुप तरुकी मोहसिनुना एल मेमसौगिन फोंदोखिबदा जेएसी अमदि इमालुप सिंग मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बेरेन की वरी सानदुना यानाबमा पुरकलब मतुंगदा एप्रिल 5 अकोइजम नोंगानबगी असिवक्सांग लौदुना मथों मंगम पांगथोखिबनि था अहुम हेलब फावद केस असिगी लंगला लंगजन अमत पुथोक्तुना लैरि लोइनना केस असि चीफ मिनिस्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द सिनगनि हायरबसु ngasi फावद सिनद्रिबा असि करिगिनो हौजि हौजिक जेल लैरिबा सोनिया अमदि मोजेस बेल लेंगाना थदोकपिगनो मियार असिदा हाकथेंगना सेनरी स्टेफेन फगतुना केस असिगी असुम लंगला लंगजन पुथोकपियु करिगुंबा मियार असिगी केस नमसिनुना थमनब होनरगलबदि मखल मखा क्यागी खोंजंग संगसिनबग लोइनना इमासिंग चीफ मिनिस्टर की बंगलो गेट सरा हेनुना खोंजंग संगसिनगनि हाइनसु पावगी मिफम अदुदा फोंदोखि हाइदि अमरोमदना एंग्लो मणिपुर वार की मतंग जस्टिस कमिजांती की ओइब ओरोल थमनखलि मनिंग तम मणिपुर लेंगा की शासन कुनुंग कंगलादा मार्च 19 1995 कोलोनियल्स एटीट्यूड लेब ब्रिटिश लेंगा की अरोनब पुलिस की मखादा युवराज टिकेंद्रजित फारग मणिपुर की मपान लोई थाखिनबा लंदाबद माइथिखि मदुगी मतुंग ताबदा असम की चीफ कमिश्नर क्विंटन्स मणिपुर लेब ब्रिटिश की पॉलिटिकल एजेंट्स
ꯔꯦꯝꯋꯨꯗ ꯌꯥꯎꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯃꯉꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯒꯂꯔ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯥꯔꯆ 19 ꯏꯪ 1992 ꯋꯥꯔ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯂꯝ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯥꯔ 1891 ꯃꯥꯔꯇꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯐ꯭रीडꯝ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯇꯤ ꯕꯤꯔꯖꯤꯠꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 12 ꯏꯪ 1992 ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥ ꯀꯂꯝ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯛꯄ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ overall commander of Manipur field force ki yamlab lanmi singbu thingnaba Maharaj Kulachandra gi yathang makhada sanakhya khurai lakpana lusingduna Manipuri awang maiki mayang khangda tengol sadun lairami sana kunung lanmi gi major Laisraba Andubans major Maibia Tamar Singh Hakuzamba Poilana Singba lanmi sani pana mayang khangda lanban saduna British ki Kohima kalam gi lanmi sing ngak thoknaba amasung lanthingna ba mikup nahum sing lairami Makeni akan menumai kapna duna lanting na kirami. Asum tauna awang lanpam ngak tuna British lanmi sing sangsilak patinglami. British ke henba force thajilak tuna akan belal sonaki. Atopa kalamanida matang mai thirak labda Manipur gi lanmi sing laning han bataki. Lanpam maduda thangal community gi lanmi amasum yoi kyan sauna saruk yaduna Manipur kanana bonaki. Adubu Manipur gi maning tamba ngak naba marai bak ningba lanmi kya di arobi hip tan kirami. Sakang haudraba lanmi kya thawai katki. Haukiba Mars kungamari English sani panga maudraga mathuide British ki telegraph office ki superintendents Mabels amasung Siglerer O'Brien bu mayang khangdagi sarai thangal nu singlaga khunjasina hatkibagi sarai thangal bu October 10 English sani panga maudraga mathuida heng tawduna hatki amasung gauka mi thangal amasung gohok thangal buna kalapani da roi thakibani La loiraba matungna British lanmi singna mayang khang khunja kaya otnaiba amasum loktang sangna thamba phagoi amasum yum kya mai thabiki khunja sing kaya awana mayonaki aroibada lal saru yakiba phangsi tawduna hatkiba loi thabikiba amasum awana nangkiba punamaki mapamda justice committee na ikai kamna bulakli laikidraba athaba punamaki mapamda hairang lerang kasari amasum awana takrab punamaki mapamda awabra saru jajari hansu pawsida makata na phongdorakli duga hausigoina di mayam pawsida matang saru sinjarage amasum mayam puna no update ngaminasi